Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Ano ti masapol mo? Ha? Susan? Ti masapol ko. Kat umay kabalagan. Ken umay ko ibilin ken ka Carmen. Adaywan ni Cesar. Huh. Kabuta siyak ti para ni Cesar. Saan na si ka? Susan, kahit kung impalagip ken ka, nga da ka mismo dito'y parlor ko. No bilinak di kiti kakaduak dito'y kat gabalanda ka, kakaasik ka lang di. Takas-taka dito kahit mong aramidan ka niya? Hanggang nga patas? Kat no dadat aggabal nga doa. Kahit mo? Sige. Ngem dito'y. Ngem awan tumulong ka na kiti kakaduam. Patsim nga rudmet. Ganawat kita tak nga maababak. Kat saan ta katulungan? Kakaasik ka lagi di. Apa ibilbilin mo kanya nga daywak ni Cesar? Balo ka kadi, akas kada kami? Isungarod nga daywam, kabuta sa ngarumbeng nga sika. Sika nga daduan nga anak mo. Siya balasa nga. Siya tirumbeng nga asawaan ni Cesar. Di Cesar nga balo, nga awang pa asawa. Awang pa anak na. Ito to sa sika. Katakayat ko mga ni Cesar nga tarakin sana nga putot. Ay ni Cesar. Kaling-kari na kanya. Aramidan na ti amin. Tapno maipatagnan. Ken maipatagnan na giniduhan ako. Pumanaw kan, Susan. Saan kan nga mangira? Saan mo nga iramang pwede bagim kada kami? Saritaan lang ti ado nga balo na ito. Dagiti balo. Idin to saan kapit na balo. Pumanaw kan. Tano saan ka pala pumanaw? Talagang pabugbog ka kalagiti kakaduwak dito parlor. Tingkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset, ti pakasaritaan, true to life success story, lagi tinapalabas, ni pagayam ti nga Carmen, iti Lawag City. Naray ito nga pakasaritaan ni Carmen, ket inte pinauluan iti dagiti balo. Nga dito iti pakasaritaan na, ket iso ti may kaupat, nga iti pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Mayo. Idi agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen kani Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi program at tagalagip na palabas dito Action Radio DCJC Lawag. Nga idadauluan ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo adagiti kakadakel a premyo agsibod ta malaksid, iti aggapo ken ni Rey Fiesta nga premyo at dapat ito'y in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Kahit ko nga ipangig ka na kayo, lang naroon na di taga-Hawaii, may madamadaman ton. Di taga-Hawaii, agorder kay itan, itinaimas nga Yum 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 Special Letson Pork Belly. Yan. Ibagak to kada kayo, i-play control at i-plugging tayo. No madama kayo nga bibuya dito page di paring Ray nga Rey Fiesta Centennial Award. Paki-like, paki-share dito yung video. Ken kastamaten nga ag-follow kayo kumano saan ka pa yung nakapag-follow. Nung kaspagarigan, ta itimat YouTube channel ting kay pakabuyaan kada ito yung video tayo paki-share, paki-like, ken nag-subscribe kay kuma. Iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Okay ba? I-share yun ito madamang bubuyan nyo. Kasi iti pa nag-share ko, madamang ag-share papagayam. Okay? Dagiti premyo, ang agur-uray kata kayo, malaksid iti weekly and monthly prizes, at agur-uray nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat ba iti first runner-up? 30 pesos
50 pesos, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Kastamatan, ti third runner-up, ket umawat iti 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nga balat ururay nyo. No, no ti pakasalitaan nyo ket makuna nga success story. I-computer nyo sa USN iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Yan sa inyo akaya nga isurat ket interesado kayo nga mailagip tila palabas ti pakasalitaan nyo ket hanyo kambelan nga aramidan butay duyo kaya hanggang nga writer siya iti mga interview kata kayo kaster aramidan ng iti duma almost 100% ket may interview ikat kahit nasawan siya iti mangin interview kada kwada mangururnos kada iti pakasalitaan. Okay ba? Okay. Ag-message ka lang ti page nga Rapias ta Sentence Award kung saan kat message nga page nga dirman ng name kat ibagayo sa jay. Sir, kahit ko nagpa-interview kang ka para itilagip tila palabas kuno kunayo at syempre i-schedule tayo ti aldaw nga enak panang interview kada kayo. Okay ba? Okay. Okay. Madamak nga kwa ag-share. Kaya ag-share kay kumamat. Okay? No, manggigyo na ito yung pakasalitaan ni Carmen. Napimilas mo lang noong kato ulitin nga denggen into no aldaw para iti 12:30 aging alas 2 tap no at atidog iti panaka-i-portray na. Okay ba? Makapagkikinawatan tayo lang. Okay. At ito yung Erlyn Estibillo, madamang agbiboya. Erlyn Estibillo, thank you for watching. Dito yun, denggan nyo na ito kapsat. Nagiti taga-Hawaii, denggan nyo na ito para iti yum 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 special let's on pork belly. Ito na. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan. Ayan, agorder itan. Gagawin nga kapsat. Okay. Agorder itan. Naglagay pa nyo cellphone number 808-673-5595. Nagkat kontakin nyo. Kaya isearch ulit tayo yung Facebook Facebook account ng Yum 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 Letson. Okay? Okay. Hindi naman dama pa lang ang bibuyata. Thank you for watching and panang-share yun. Ayan. Intayon ituloy. Okay. Ituloy tayo. Dati pakasalitaan ni Carmen nga napoluan, digiti balo. Kablawon tayo madatay, ag-anniversary tangal daw, o matag-birthday dito listahan tayo. Happy wedding anniversary kada Romeo kini Juicy Salmasan. Idi kabungaan, Lawag City, kabungaan Juicy and Romeo Salmasan, happy wedding anniversary kada kayo. Iti da ito'y nga aldaw. Kininte pa'y gayam din ganda panangawis ken panagyaman ito'y fourth
grand finalist tayo. Adan, fourth grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti Sungadan Paway, Ilocos Norte, kadagdamagdanay sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis, ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagi tinapalabas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabigyayo yaman ak unay. Yan, nagyaman amin unay ni Vilma. Okay. Hindi ka rin, ibasa at ababa nga lagi tinapalabas ti Carmen, dito page, di paring Ray, ket tumiladenggan into no aldaw para iti labing pinas ket at atidog nga panakahistoryana. Dato ket patikim-tikim lang, pasimsim. Okay? Esto yan, ti panangibasa tayo. Dua manong nemi dagiti padak nga balo nga karbal. Iti panagayat da kanyak, iti may kadua agundaway. Dua dagiti anak ko manong nemi dalili kini Jojo ubing dapay. Manong, wen, kadada ni nanang manong nemi nga mga ayawan kadakwada no kasta nga mapanak ka iti bukod ko nga parlor. Tada parlor ko nga iso iti iman manage ko, iso man ti pangalaalam mi, manong nemi ti pagbiag mi nga agina gramameten kininanang. Nga iti daytang may isang arabi, manong nemi umaynak pinasyar ni Arman. Ni Arman manong nemi nga batok nga balo nga patak metlain nga daan ti duwa nga anak. May isang nga aldaw, manong nemi ti papatay di kita asawa mi. Sakit ken kuana, idin to ta siyak, dedi Alex ket aksidente ti motorsiklo. Indato nanti panagayat na kanyak, manong nemi nga panunutagpay ko na. Takaslad adda kayat ko ni Cesar. Ta ni Cesar manong nemi ket awan ti anak na, awan ti putot na. Saan na nga naanakan ti asawa na sakbay nga natay, kuno sakbay nga nabalo. Ni Arman manong nemi ket tricycle driver ken pasaray agtrabaho iti atelier mekaniko. Idin to ta ni Cesar ket may nga driver ti may sa construction supply dito'y Lawag City. Nga sa sidegno ka ti umay na panang pasyar kanyak iti aldaw. Umay dito'y parlor, awisen naglans kami, uno saan ket agorder iti paglans mi amin. May ramanak, agraman siyempre digiti parlorista, digiti trabahador ko. Handa mo tunay nga do, kabata bali innem kam lang. Ta medyo nalawa, ken naganar, dato yung parlor ko man. Manong nemi kaputa ni Cesar iti kayat ko. Imaynak pinasyar, manong nemi dito'y balay. Ket dito'y kun nginaklon agsipud ta talaga nga kayat kumanin ti agayat ket mailiwak unay. Yasta unay manong nemi ti ragsak na nga nangarakop kanya. Ngayon ang malan na iti nakapapaot dagiti bibig ko, dagiti mawaw a bibig ko. Ta siyempre, duwan nga tawen manong nemi nga naang ko nga narikna ti bara ti agek iti maysa nga lalaki. Duwan nga tawen nga saan ko ang narikna ti arakop, irot ti arakop ti maysa nga lalaki. Ket ore mi alawen ti anges mi di agsinan di bibig mi. Cesar, nariing mo tirik na ka. Talagang nariing tirik na. Ore tirik na. Kabot na mailiw kami. Mi anak. No. Simreken manong nemi da Jojo kininanang iti seledda taninanang tikat kaida ni Jojo. Idinto tani Lili ket addan bukod na sulon ng tiag siled. Inututikayat mo pagyanta kwarto. Tinamag na tawid kan. Umianak please. Tagpli-please ka pa. Awan ti pagdanagam. Ta ikasar ka. Abi nga siya tinapilim kadwat anak ko. Abi nga siya nga balasang. Adan samat. Mangibagbagang nga girlfriend mo iso na. Sino? Susan sa tinagan na.
Patsyem ni nga Susan. Saan ko ahayat ni Susan? Sino kami na jay? Ex ko. Kahit mo sawan, imuno na nga nanobyam ni Susan, sakbay, di nagawan nga asawam. On. Di ba talak ang saan lang ang sisyak ti lalaki ti biyag na. Sa usawan ng bayan ko na. Hindi sinakon. Naging nga inaram ko ni Olive, inakulon na. Nag-asawa kami. Yung kalpasan ti duwang tawin, pimusa iso na. Gabo iti sakit. Ita, gabutan na balo akon. Kaya't ni Susan nagsinubyanan kami. No way. Sikta kahit ko, Carmen, sika. So nga, uy, apag, sinakro na. Isa din nga sila, di pa pananda. Iti akin laon. Kinunakpot manong nemi, di kat imanugot mo. Ada kami ni kwarto manong nemi naregreg dagiti arwate kun kastamet dagiti arwate ni Cesar ket kas lakay pas ngay kami nga maladagang agabgabo ni tirabaho ti kamo. Nagapapawot dagiti panaglanang ti bibigmi ti tegned ko iti baro kong kumanong nemi ket oh Cesar Carmen Cesar, oh, Carmen, Cesar. Kumain manong nemi di sa bali manin nagundaway ti may kaduwa nga ayat. May kaduwa nga lalaki ti biyag ko ti padak nga balong ni Cesar manong nemi kastao na yan ti panagsuod manong nemi ti igam na. Kastao na yan manong nemi ti panagkabaliw na. Kat sumngaw siyempre dagiti aso karering nagubuhay tinasang sangayan nga rin na oh Cesar Carmen Cesar oh Cesar nagpatpat nagkamngarud kunak kumangan nakaturok kayo mitlaeng aging kang iti kabigatan na siyempre namuha ni nanang ngayon niya ni Cesar. Kaya masapul ang at planyon nyo nga ro din, di pa nag-asawa yun, nako. Sabi ko mata, saan ka ito nga madublen nga mabalo? Nimi may sa malem, manong nemi, imay ni Susan, dito parlor, kahit kasta ulit, tangsit na nga magibagbaga, adaywam ni Cesar. Gabutan ni Cesar, kahit para kanya, hanga para keng ka. Nakaturtured ka, Susan. Simulat ka mismo dito parlor ko. Naibiling ko ka na giti kakaduwak, tagabalanda kakakaasi ka. Tapay, mabuting ka no si kakinsyak lang nagkabal. Awan ti karbeng nga mga baga. Nga daywak ni Cesar. Adan na kinawatan mi. Malpamplano ti kasal mi. Saan nga para kayong ka ni Cesar gaputa para kanyak? Dati nga adan relasyon mi. Kahit ko ang sinubyanan kami. Saan na kaakayat? Imbaga na kanya. Saan na kaakayat? Gabot ay diag da relasyon nyo, saan lang may mesa nga lalaki at biyag mo, so gabo na nga, insina na ka. Basta isinam. Isinam. Tanong saan? Tanong sa kanya. Hamon isaw-sawan ti bagim, kada kami, nga balo. Tasaan kawat nga balo, Susan. Ayat ti balo lagi to. So nga, sardengan na kun. Sardengan na kami. Pumanaw ka. Tanong saan ka pala pumanaw? Bili na kung di kakaduwak at gabalanda ka. Kakaasi ka. Tawan tinaaramidan ni Susan no saan nga pimanaw manong nemi. Aging ka nga imbagat da ito'y ken ni Cesar. Nga imay ng gulo ni Susan. Karimbaga naman manong nemi ng Domingo. Umay da kanon mga asawa manong nemi. Manong nemi idi maamuan ni Arman nga ni Cesar ti pakiasawa. Papaymet nga isuna. Gabuti siya ipatpatid ko, Arman. Sorry. Agayat ka langin sa bali. Siguro ken sigurado nga ni Cesar tinay kari nga may kaduwang ayat ko. Kabukati tawan anak na nga may tipon iti anak ko. Ken siya kadadap. Haan gabot ay patpatid ko isuna. Gading itek tas kaman ti binastag ko.
Okay. Awate kong tigasan ko. Saan nga siya may kaduhang ayat ko. Nagkalay sa kamnarod kini Cesar kat nakaragragsak kami manunemi. Nagnaid kami ti sidong ni Nanang manunemi kat pinapinta sa pinadakkel ni Cesar ti balay mi. Nagagat ni Cesar manong kinasingpet. Nadungo ka na kita anak ko. Kanadungo ka niyak manong. Ngam napalabas tis pagbanong atawen jak baglayang nga nagsikog. Kahit ko kumamanayon ang dikitan nagta, Cesar. Ngam ako matlayan yan. Husto nan ti dua. Di mo katikayat, ngawan ti pudno nga putot ko ken ka, tapno tultuloy, iti panang bigbig ko nga putot ko dalili ken Jojo. Ada ka di diferensya? Di mo katikayat at pa-check up? Saan nga naskan nga pa-check up? Nukas pagarikan ta, dan tumitlang layon, di kiti duwangan na ta. Pagyamanan ta. Ngam no awanan. Duwan nga anak, pagtinulungan ta. Ngaykan tinaranyag, amasakbayan. Sa anak na rudin nga naagdan, ti sabali pa'y nga anak manong nemi, ket kaskas dirat tultuloy, iti kinaragsak mi. Ket nakananama, tinaranyag, amasakbayan, dagiti duwa nga anak mi. Dito nga rod, manong nemi, ti pakasalita, thank you, iti laing mo nga nang iba, sakit sapi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagbuya, more power to your program. Tagyaman nga pagkaya mo, Carmen, itilawag sili. Thank you, Carmen. Thank you, mat kadagiti nagbuya, kit ulitek, dublan yung tumatlabuya, and into madamdama, 12:30, kingkarat alas 2, iti program at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silaw. Go! Dagay nga taga-Hawaii, dinggan ulit dito'y Yum Yum Yum. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. At text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan. Gorderitan, taga-Hawaii, nga padasan nyo, adamat nangigiwa di cellphone number, mababalin nyo akontakin, kapsat kong kayem, gorder kaya padasan nyo, ramanan nyo. Kaya kasama din iti page, Facebook account ng Yum 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 Letson. Thank you kada kita nagbuya ni Josephine Estango, ni Mila Milyare, stabat ni Nelson Alwag, kaya daduang pa nga nagbuya, salamat. Madamdama, subliak to iti page nga Dear Manong Nemi para iti Dear Manong Nemi a programa. Padaanan dak, subliak to madamdama. Thank you for watching.